baringe kumukwanira abarayigete kurugusi especially kuruburabu kose kurunyamira county na ubarekanete bago support iganga yae yuko kanikuriye kiroge kyo president yara narareti outrightly agateba natagete ayebu numurai kurugusi na endo mugusi na nima yete no sikete maraga na no sikete Fred again they kinga igi yakonyoleta na ndena ki. What is your take on the same? Omo sike maraga na akorete gasi ya engia sana. Ese judiciary akaroseri Kenya erieta Africa ngimanga chukuru chitana ko banalified chikamanalified chikakwiriya kabire abu no automaticate iguraria oje guraria bone kerogo chagaiga ategete kuriyo presidency ono president umete abarumbo okay no bori guru lakini go wanzirinsa no mwete mna chikuragire uru ukura amwe uikokwa ne bintu bindo kungende noro chabona muno mugambi oro ago sugumwe bintu ago kwana nandi so bakena boranya ngese birengere byaye nabategete ngaro chenga gingo so ekero gidi ango kore neke chi promise kwacha kuika kwa ranga kayaya ensete kunyarekana ubuno buri munariete iri nabatebeti bone gendo ngo kuburi uruminto siasa sai burimo uraitera no boda bandanga yae yente kininje ngekore kwamune guchugupima ngiki guchugokora siasa niteke to burimo sai ngina maraga nanyare kungeniriri nebe kondake tiri konda uroja yes because as an aro we ka sekete kwanyora ngabanda wata nga yae dori mambia ipare ngo anzire wangeniriri maraga nanyare kungeniriri abuno ngo tigera asengobori ko abo asogwatigere ngobori aye nkongainiriri yole kaita umaite no wikase kete nakina tanga tingo leo tanga badisia zumuzi na ba kwano buri akini ngakinire gwika kwaru hope ile ndio kurunga hope kwamene kuchukua tabanga yoko nyabare yange ibwata banga yuchi kunye barerera hope ile toke lakini wiko maraga igare straight na siasa tutagite muntu muno wa confirm ile ngento mu senator bwe county ya Kisii Muske Richard Onyonga